Katandu tuhu kebenaran, pedandu kegeluhan. Malam kala te kalak si gelunala pandangan, sing ikutkan undang-undang Tuhan. Malam kala te kalak sing ikutkan perintah-perintahna, sindarami ia alu bulat ukur. Katandu tuhu kebenaran, pedandu kegeluhan. Oh Tuhan, Anggo iberikan du undang-undang duman kami, gelah ipatuhi kami alu tutus. Ateku min maka tutuskal, iba sendalankan kerina peraturan du. Katandu tuhu kebenaran, pedandu kegeluhan. Mekuala atenduman bangku suruh-suruh hendu, maka alu bagai banci aku ngelung ikutkan ajarandu. Pemedak min matangku maka aku banci pengida, nandangi kebenaran undang-undang dusi rejim. Katandu tuhu kebenaran, pedandu kegeluhan. Oh Tuhan, ajarkan bangku pengertiin undang-undang du, gelah ku ikutkan sekedunganna. Terangkan bangku undang-undang du maka ku ikutkan, ku dalankan alu bulat ukurku. Katandu tuhu kebenaran, pedandu kegeluhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ku katakan bujur man bandu o Bapa, Tuhan si kuasa i surga ras idoni. Sabab engkau i petangkas nduru sia kini rajane, man kalak sila pemeta. Alleluia, 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 alleluia. Kegeluhan mesikel nangdangi hukum bagai pe penegun-negun kubas kegeluhan. Jana Yesus kap hukum kegeluhan. Aindama sini petangkas man kita ibas minggu semal si peenemkan bas tahun a aida. Lit sekalak anak perana kereta tur kelia sehingga 180 kilometer per jam, bentasina dalan sintrom julma di tengah-tengah kota. Idohna ilubay
lampu warna kuning, tambahin gas kenca sebagai ben sekilometer na rempat megara lampu dalan lalak bentas cus nu saja kujo. Makamis ia ya skala polisi ia kencadat na anak peranandai alu Muhammad nina polisi enda. Selamat siang. Selamat siang Pak. Nina anak perananda. Uga makala kam dengar di sanggandeng goidah lampu merah di dalan. Lakin tahdu kair tina merah megara. Ya megara tina pang Pak. Endam peraturan sina yangka. Dalinkan peraturan guna polisi saja. Janah lit ningkala bagenda. Kaikin bedana lampu lalu lintas ibas negerinta ras i luar negeri. Adi i luar negeri meratah hijau artina redalan. Megersing kuning artina bersikap-sikap lahna ngadi. Jangan di negara ya ngadi. Tapi ibas dalam negeri ini na meratah hijau ini artina ardalan. Megersing artina tambah gas. Nah. Janah adi negara lampu merah adi sangana melumen hajar. Bapa nande turang rasenina kekelengan. Kegeluhan ta enda iklewati ibingkei alu sehwena aturan bagai pe hukum si harus si patuhi. Maka arkitekan berita si meriah bas minggu si sendah ituduhkan Yesus kaikin bukuna isina hukum enda mekap terlebih Taurat Musa. Man kala Yahudi Taurat enda mekap pulungan pelajaran pengajaran hukum-hukum aturan-aturan silindit ibas 5 buku si pemena ibas padan sindekah. Hukum Taurat enda bilangan na lit 610 telu hukum. Ijenari 365 hukum enda sifatna ngolang-ngolangi ola bagenda. Jana ibana 240 hukum menurikan arus bagenda. Likap 2 dalan gunandalinkan hukum Taurat enda. Si pemena mekap iusahakan uga apa dalankan kai sini iperintahkan dengan empedauh kai sini ilarang alu ya muhuli alu tepat ke enda me kegeluhan si muhuli si dalankan enterem jelma tupung zaman Yesus. Adina ngoidalinkan perintah enda selalu muhuli si tikkel pelalit cinat cat na cungik na janah sini olangi enda ngokri na ipedauh alu muhuli maka banci katakan kala enda jelma hebat dengan pebadia. Ibas gerejaan tapi genduar enda tuhu-tuhui puji kel kala si mejingkat ikut misa pagi tiap hari rehku pertoton perpulungan. Si mejingkat muhuli nggalari dana mandiri ras kerina tanggungan si deban. Enda si tikkel pela boleh salahna. Tapi adia saja ngan pelin-pelin si tikkel pela ngamu bias. Cara si peduakan makap ngalaukan hukum Taurat enda janah tek ia nangdangi maka hukum enda kap
dalan guna megiken dengkehken ia singrana kempak manusia rekiteken tendi aturan enda. Maka duana dalin enda si tuhuna ya, si sampat-sampatan enda radu sindemi ia duana. Jana enda me dinamika kegeluhan agama. Si bagai enda me si tuhu-tuhu mempebayak kegeluhan ragama enda kini teken. Perlu kel kita aturan si negu-negu kita gelah min bengket kubas tendi isi aturan jine mekap Tuhan jine singrana rekiteken hukum enda. Turang ras kenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Hukum aturan-aturan ibas gereja anta enda labo glahna metahat akap kala jadi Katolik lang. Sebab megati ngenda si bagi cakap bagai inda mesran ngenda jadi Katolik asangkan bengket kubas surga nina. Cakap lumat bagai inda kirana banci ngiahkan kita gelah namin si tatap mulihi kegeluhan gereja anta terlebih-lebih kami krina pastor enda bagai perikut ras krina pengurus-pengurus gereja. Yesus reh kudoni enda labo menaikkan nasabkan hukum Taurat, tapi ia reh kudoni enda gunan demisa dalam kensa alus serta. Citakap maka gedang-gedang geluh napi Yesus enda patuh man hukum Taurat. Janah Yesus jine kap isi hukum Taurat enda. Ibas dirina jine kap dibata si reh kempak kita janah ngerana kempak kita. Maka dua nandai dalan lako dalankan hukum Taurat dai ndanggo serta tuhu-tuhu ibas Yesus jine. Kerina hukum Taurat janah kerina pe aturan-aturan ibas gerejanta ainda nampati kita guna nepa rebahan gelahna perkade-kadenta perseninanta raskrina jelma bancir dalin salum huli janah kekelengan banci sidalinkan salu sikap ibas kegeluhenta ras-ras basada perpulungan krina tinepa dibata. Eda mebuku na krina hukum entah pe aturan kaipe. Maka ading belikan sah hukum ras aturan silanai nampati jelma ras rekandukan dua rumah huli. Maka aturan enda lana bupayosa. Maka katakan pe aturan hukum ulah sempat mencekak dengan bunuhi. Bagaimana kap sekali. Sekala perbapaan ia suhkel pelitna. Oh tapa nina anak-anak aku merhat kelaku helikopter kita sekali. Iya bagai kelakina dunang git iya. Maka nina pilot bagenda. Nanti kenca kampa sada juta ni. Tapi adina ngerana kam sada kata saja pekari dendana 5 juta. Tapi di ngasup kam lah ngerana sada kata pe ku berikan man kam 100 juta ni. Atai bapak si pelit enda. Maka kenca suai arihna udah atas ia kabang helikopter berbalik ku sini biar iyo dunga kenca seh mulihi mendarat reh nina pilot daiman bapak ini luar biasa kampa sidik pekam langrana rasura pelang tapi si tuhuna kelada kam seninang ngerana kalau ngedaya teku ni, tapi biar aku denda ni. Kai kena tendu katakan dulu ni na pilot. Katakan kalau dia teku anakku dabuh. Turang rasnina kekelengan. Sitak kelkap makana
Ngeluh enda lah guna aturan, tapi aturan enda nampati kita gelah tuhu-tuhu bancing geluh. Sueras peralinan kegeluhan. Yesus kap hukum kegeluhan si pegeluhkan. Ibas dirina jine kap lid kepentaran di bata, si ndatasi krina hukum bagai pe aturan-aturan. Guna kegeluhan kap ia maka mon lai dalin kena ke tempat-tempat hukum enda dengan ngipe ia ngasamkan geluhna guna kegeluhan sinterap. Enda makrina sini terjadi ibas lako nekaristi si badia. Maka mari si bangketi Rusia misteri enda gelah kita pe jadi hukum kegeluhan si pegeluhkan. Pace ebene. Dibatasi mada kuasa masu-masu kamprina, bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin.